the sea. Beautiful people, so strong and free. Pag malungil o son mera ulat ko mas bilto ni meter program ra Kausischakl. Alita sil sa dinga ma Henry Jackson ma Moses. Irmang tigil bibira daw karya sa dir magigok excuse til sa por. Beda sa mo sa issue. O era gi mo le komtertial blaima ro kun ade gi busar bek mikala tra belaw. Happy Youth Day. Das wir al weekend din. Kuduk mo celebrate ra. Kumta pergi de Jackson kau mangirmang yang it was yesterday the May youth. Alam mo kadiri ra yung I see. Kadiri bol bo ureng aro kulto. I see. Agi wisil mo ya best weekend ma celebrate ko mi bare. Iku de si Toribiong mora Jackson. Ukul bol subject. Okay. I'm sorry. You're welcome, Moses. Marungil suel moral beklad lo mesasyo. Berat to ya youth rigida future belau mong agumdas tigel forefathers rigida mle the sweet tagi dalla amarundas masingire del really take care our youth leng tiga gidi amo motakela belara taraklubsei marungil dasu. Anyway ngaga mo iwertele article atia belara alsil se malundar ngugole sino ngaga maldo sigaldu ulela ngirga rule merbelau. Kumesertial article mari atra syabal group Mlay yung aringi das la Ministry of Tourism at Agriculture lo mesra blur bela magiro good program ng aringi ma attractions marang for so many years ma even so many articles blagul usul baratia bela mase tara amalo spe ngir bela wa agidle tara long term visa el morar foreigners soril miktir belaw el long term especially tigal retirees indiang nga purpose say amo segment ra tourism rigid minda ka tilguk tilmel 1 week lora lang so ngari sel kertial mara labu el uben rak len every foreigner ker belaw amal sisil spend audo del contribute more economy rigid. Again, economists are not proving it, must say, 70% na krisi la economy, consumer spending. Mas malaway saying, girel mo to our consumer surveylaw, especially our foreigners, lang area disposable income retir. El parte la community mo pay a service, umarabento, renta erte, renta mlay, you know, and in the process, it circulate out surveylaw. Again, akti mentioned tiyang kung that's way, it's about time a Congress pasala create some kind of visa program. Let's say, for example, others will carry 7 years and pay, let's say, $5,000. So lagi the issue a 2,000, let's say, golden visa program. Kaya mo sila 2,000 multiplied by 5,000 and mo $10 million upfront rebelaw. 3 gid adal may join. Every month and every day they'll spend although they rent the apartment. That's money in our economy. Aklo tsega internet malo nga sireng le galblo Asia maral ding area programmer tir. Maral nga website tir. Maral mula siya singringi ma mal elaborate ay gagidele program al offer en area adra la al el connect el mortir tir ol maseu el process ay ga di gagide ngirmang tiga adra la se guk direct make money el process no sure adal apply ba upload chega yal guk ngara maore gidel blue Malaysia ngari malungil programmer tirang klela MM2H Malaysia my second home. Tiang kakapay so much money, so lang lubin dia kan peudo dan sa ML di mga au di mal deposit trabang ka sel blue tamaskawa deposit slip. Iko space sa gidel deposit tragawe apply. Tiga sorry ra applicant sel mga au di morsel sel do da waya banding ertir
At the same time, and build a liquidity regal bank. So there's more money to lend out. At the Moscow, I give it a 10-year entry and exit visa. SM lom ara ablim sel bulu. So lang SM lotung lim outside the Mira Malaysia, dia kan pay duty free. I mean, it's going to be duty free. Dia ka taxel. It's a tax exempt. So lang SM haramid. Masku mga dia Indonesia ang huriping SM haringil mo o may dragaw en program a protector ngagi dile help ringil uben sal ngusagi del visa ringil mo may dragaw. E direct school mga dia nalgemel namos nga school armarekling ngaringia a visa til mora school. Alis sa Malaysia so lang awok to mora Thailand tuk maseng at hindi ka tax sa girugol income ragaw as kung mga pension fund ma SS SM sale 10 years di malungir ringi tamal maskawa malungil rate ra medical service lagi ta mga ni Thailand atra champion of adra healthcare mang totoo ada mora huriping mora operation or cancer operation mamutra cosmetic operation lang malbyo ta aral malungil service tir. What you have to do, OT, a pension fund that women some kind of annuity rawal. You're making $1,860 a month. Kam apply, dia ka issue ka a crime, kung mo eligible. Last but not least, huriping. Mahal masarang mo na huriping, mahal mo to ka, pagpagingilabin na fitir. Tamal di, sa mal di magdudi, 20,000 di pasit rabang. Etcetera mo spearingil requirement to apply. Alo ba mararavlim? Silom ba targagi dile let's say yung visa programmer tier. Simply la SRRV stands for some kind of a retirement visa. Anyway, kami ba katyagid? Unlimited entry and exit. Ikaw ang namas sa ML benefit ra PhilHealth, sele insurance ra health ra huriping. Mung sa pay a premium mo ringi benefit ringi. So lang nga regel guk enterprise nga ria programmer tiril mora senior citizens sa selbulu makawa namo sa eligible mo regel discount program nga ringi say. Direct nga ria free assistance sa sugo makawa ang mamala driver's license ragaw tungo sukaw. Asuwa mala permit na lumaktorablim tungo sukaw. O mala tax ID card ragaw tungo sukaw free. So lang ikaw importa claim let's say ma-relocate mang up to $7,000 sa tax exempt import tax. May girugol income ragaw pension fund SS adya ka tax sel blue. Even student visa mura ngal game mandiya ka fearingi. So lang etara club saying sa ML mood to repatriate tigil dem blab deposit. Emal diakal charge ragawa any kind of penalty. So lang tira otong yang claim ra newsletter roguil retirees ng selbulu mangka-update ta ESL program ma benefit ma service ma insurance program ngirong igerogul sel mo ngir ka maka-enjoy a retirement ra selbulu. All you have to do approve maseng you make $800 a month. Malngaryo. Hindi ka na-feel rin iya kami ruba. So lang ya 50, ay 1,400. Mal, ako mdaso, agad trill blue black kumas. Ako tulungin la programmer, tira ito ka benefit rin ako riping. Ulak, mention na kami ruba, kakmase, asugum arangi tayo programmer belaw, ginel mo competitive. Ginel offer more than just a visa, buwet wab. Diyak, ginel mo rin benefit. Nakakmase, sel omer belaw kamodjon sel liner adra local resident belaw par citizens belaw matigil mereda service ragawa obora immigration direct sel mustri gagi del benefit mas skum kamarmar belaw driver's license tungo sugaw mas kum change of the same masablo investor belaw mangirel nga dia some kind of a priority lubing incentive ragaw ngwa FI birgaw. Just to give them a visa is not enough. Legagi del competitive blue nga maurigida
anamor tigil program, leng marala competition. At the end of the day, kami rubaga, a purpose tiyang is to boost the economy rebelaw. Ngirel mom si economy rebelaw, a benefit ringi a spread to all the sector of society. At tigil ko met ringin go tilungil leng, malmutran mas mula bento matad mo okya kartigal Ar adalo rentam lirir matmo okya kartir. Matrigalo renta Airbnb, lubing apartment, tamo customer retir mang. The probability raw though will trickle down to the lowest level rabulu ang palangaringi asku mangaringi a program regid long term visa program ng mga retirees. And all we need to do approve of masendya ka criminal background ka, nga daw do them, nga medical insurance ka, nga passport ka, you're eligible. Sige na kung that's way, mal overdue kami rubak. Something to think about. Hopefully, hindi kami tila raka ng kalpe sa President Trigid, Mother Olbil, maybe it should be something that we should suggest. Ada kami rubak. Samo tiyaw disyo Moses. Dia kakamal. Loldo para tilay gidil molokor ngi. Di tiang ako mesin ngi kalam dengel wasing tumlar ma mrula program atas invest so many thousands lom ara blay mal ubing mangrang tumusibil mekir belam. Tela ko mesin ka mo til ko ngwal salmal ngarior sa igil program bladoro le dia logro. Mga question na nga wasing nakabay ko ang komdasur hasi. Instead of komdasur foreigners lo lang ada udil may. Kasi kita mal mo kasail adra elang kita tengah 12,000. Bayi bukto rutial program mura ada ngara outside. Ba ka manengel betul ka ada ngara mura cyber tengah ri makwam mahawai mambrigit. May kadrulia di sana program rutin mo titrin mel mistira ut ma apli ko sutira bliri Aigil si kabririn mem albut na auditar me investor aku da susegi dilen aku mas oitil lagi da wala amal mring mok na mentality gid lang ara al mring lo rulia oitil alen aku kumagadu aku da suwasi ya kita baik kita ruli ilmu kita aradat lek badengel tokol bigel dor korti to dia kapli mam dia katamam iki magray ko mga umdas yung ilo si so ako kribo ko ngod ilo si tiagi da atrigi mo mring la dorur tila. Okay, malungila comment ka. Nga mle silta tegi del programa ulang diagalorior se require a $250,000 investment in a house. Sige require all time. Ito mas ka 10 years. Ooy. Silta maktig na adra PVA man kagidele. Wala bang kaya kasi withdraw rin. I say. And then akmadura speaker Anastasio silta maralo o sa det tagi kag kasi mungilaw das hindi kamo ay sangari hablar belao 250,000 available. Ooy. Mandi sa igide e sa compete na kalbululen. Kami sa igang $20,000. Akum das we ulak muluk masin di 5,000 a fee. 7 years, a renewable every 7 years. Those pay till immediate. Then dia ka hablar belao, dia ka housing ring. O man digide. So sablit. So sablit. Oy. Masal program ako mesingi se na mo outdated dia ka competitive enough. Mang I understand, maral maringeling. Not everybody walks around with $250,000. Hindi 5,000, even 7,000 maybe. Ang betul ketika kita ada seperti. Kalau ngil ko kara engkol mering rar ad lola bakli si elang ngara ola ba power ra blur belaw el mrula ilang oboy kal di simple tol gira da mi kal mrul mo isra oil mi ka so el mrul taga ako sa de kortin ang el san bring ador training na waya ol ba kulaw mal ul mangi sel process temal betul ada mla fila form ensorin mo let's say ensorin mo partner atarawi gra hindi sige del fila forma o to tamutit mo da. Den kaya bureaucracy la bro kami mekalmente kita bring. Maria bebira investor gimga dem tuk masi. Kamama president ra bro wala mlelo ngitra kamam la si bem invest.
Di ako ko na, pero totoo itiyan mo na symposium yung kasi actual kita investor eh. Sabihin mo partner, silbi ng partner eh, level mo na sing FIB. Ikaw mo kriminal, ikaw mo tragawan mo di akong kriminal mo sa mga permit. You know? I get questionnaire mga rang tadiyo rin sila nga adro mo yung sindiya dia. Nga ka arungwak men nga seur kumiwal ubi kami mga titra kan. Ma igagid lewa undesirable alien namla mo dia kalgita design at moturata design. Nung brinang mula opportunity maklumyaw bulul kiral sel. Nga kamalo mara tilal mo gor nila nga kamnod metal pura. Ahwiriping it a development bangga sa bil miskaw dog. So is para a business ragaw. He make sure the contractor are really ablim according to the design. Yung business plan ragaw may. Imeng hara maduul adra bang kalbe mo lang siya ragaw lo siya while 3 to 4 years aso maklaw loan. Make sure that tiya materialize mga mas well. Everybody makes money. Lo bang say o bang grace period. Ma-aural lo mo nga po. Itirang ni mo sa imori lo si elang mo sa imharara lo. Tilang huriping. Oh tiya sige plata ba. Ela omlo na do dra NDVP. Ito di miskador ide, sa dir mo si kailangan traktor daw. Ito status siya sa interest malbebi rarboy ka di al complete ang gilil, di al complete mal ube. At the end of the day tol tre kag gilil na brain di al. Timlang aral truly. Mang asel masal mo ko niya kabalmen taw ko da priority ni. Kita di kali kay kita to si ka. Adre bela ulo si kay gal. Kadum makarang ya arang algeda maru ulle da maru kulto ka. Amor niya Kausschakl tiral tam di 50,000 building hindi Kausschakl ka umre ka marang algem relax bula ka ay ka ka batik. Oh yes. I see. Ada rumula blira blals big time. Pues ito lang kamalgoy akora dasra tara time it. Tara loirak masi. So belam apply. You're guilty before you prove yourself innocent. Exactly. Several toy. Di ko tigida ang gulong age. Masi. Asuguma digital resident ta ulurior mo kadam suka 2 million a year. Agum daswe mal di ora marketing. Kadam mal di lal mongil matenti. So lang rula website tergid. Ngul posta kadara sa airport masi. Elakam lamer belau, you want to live a longer time, tigida website rama mem apply online. Guktes lang. Altan aja ka anggol. Exactly. Altan aja ka sa edel ngutial entire 2,000 offer of 3,000. Maybe we get half. Then it's a step forward. Oy. Edi the mer o magitrigin mol. Lagum daswe. Kamiwe. Kita of course katwa trigibele luktan adra mainland China. Mal betul tira soril misra belurir. Oy. Lindan ngara. Wala pa udil lot po. Wala pa udil lot po. Elmer bela and guess what? Hindi ka diplomatic target. Hindi ka sabela a writer sinal me investigator ngara ada tiang open account ringit tiang. Sinabi rin. Mang tiang agora sanctuary. Raramilan era sina. Bay na nga udil make kita investigator ti. Sige. Ang mga ugaw na mo sa ugaw niyo. I see. Ngora interesting subject hindi. Obey sila recorder bela or last 15 years. Mahal ka development bela. Mahal dia. Last development, close development, tial vacation hotel. Il developer in mem dool tergatol dia ka may kamali. Mga ko na mira investor. Dia malmuti alam mandigin dia ka imora imala ka mental. Maganat dia ka tong oswir mo. O may kamanil, klaro. At ya, $1,000,000 doon, lugil design. How do we do that? At ya ka, imalakamalment, pilkora mo. O, mga blessing, at ya system, musto tuloy tinabal mo may kaman. Tita Kora, Miguel, the light at the end of the tunnel. Why, to mes tial mal adalgel ka ralen di ngaringisel Kora. Ang malba, bright. All malbang mga Bright. Oy. Et tiagid, sil obora, all rangar kapsang. Temok to ora Marriott. Probably the first international brand del Marmar Bela. Ada nga riyang hotel brand, wala atyak.
PPRM le under tara brand metele Malaysia le under outrigger ni tanamrail. Tiale, igara, prata gidra shorts. Oh, I see. Oo. Hindi na kami matino ko alba. Oo, ako na 7-7 na gidele 4 seasons. Four Why say? seasons, Oo. Di seguida ulang ako tribal ngari seguida lukmang lari eden the tunnel leng. So more serang it's gadara crane ng RC. I see. I think they're building a 6 or 7 story. Gurang sagil tiga client ra anyway. Tekmo sing over 200 rooms. Era tamo bersing mga lauri or. It's a confidence mo say motokoy hindi tigide. It's Chinese money. Mga ulak mo say kasi belagi dal tigibel mo o penaman digid mo ra mainland China. Leng tiga di tal namol sobra igan mirgid. Kami ulme sa report ra last month. 2,800 mainland Chinese tourists. Ya ang nga Taiwan lang ara 1,000, half of that. Hindi ka office rigid China, hindi ka direct flight rigid. Itam laban nagagid le group tour, ito din may. Oo. Hindi mo ko talaga ito ko morti. Ito din may. Marula patrak, sumarang natin. Ito din may. Murder mga rang, ito din mo. It's a subject ko. Sumunod doon lang, kamsada rin nakakatang ka. Tirkan ko kumilingin talaga mo nga rin. Tirkan nga namin na rin mertir. Oh, na subject talaga. Di ako mata, di nila kutial, te ale, po susay, po rin ramalungil, el silsil morar nga sa Belaw. Kita kami rupa ka, kita ongal kaya, pamlama tayo si sel or sel A sergit. Hindi kaya angot ng rawal to swed, except na ngalgit, marang ngalgiya ngalgit. Ito makaramungil basti, makaramungil basti, may kama, tingalgiya ngalgit, aklakol, ay kama, maklaw tutila kumda suarangal ka ko maklaw tutril other tial blue at git bekla ang amal gire mo ngilo mesaigel program retira school on mo track lago mabek togora program ra ade ka urior matokora du yakmal adma ko wais ra kalwa sendim le trui argil e mora school siaban e mo mechanic ya trui edergil engi maadra siawal mangira ke del tamala chan o magal radial retiang ba siawal mangwase nga ka krem tikal ngira ke taklol ad maadra siawal ke nga ka magaling mo mom iwan metelak yo se o mura siawal mang silbo kumdas wingi akwa se kita ikan skule dal amal gire dem na mesra tu abai statu akran ngel dikrel le lagi ta akmo lot kage mga school ngesa yagi 1 to 6 grade yagi msibrat kulang sa kapitra school lomge kertial el kabusam tala school ingani niya kekrel ses pebula tial elementary school ngesa el sesam isil weekend yagi mangarak ali yagi motmakan saan marti le hukmo sa silata Biral sa kumamaro bekal bla obliga de officers. Bako amna so si gida wasi. Ela gida kumesar ng legede ka tati elbang alay kalklal sa school men diga ang hotel. Bako sitya elal tukta mara arangaya sa awungil ko ko mo amda so si kami gibul igal school na maldi al academic ilbol gara rorain. Bigyan tigita tara gisal mal na mo butoka do nga kakekre mal soal da exam silpul ta tema raplu esa ara agi kay bro mom lembiak mo ba emo maras mato mo dasar mo mang siga martilyong hindi martilyong dia adel mandia ra el andia wat aya ol amal dia bukti tal ala ngari ol Kasi kaya kita na mo tokol dongo. Ika kala sa ito kukmem. Le kumes titikal. Ngalagay titikal di maral mo makasay. Arangal. Elementary school mo muta. Arangaya sa kaltikan na mo. Sal. Mengkota na mo mering lato si kararaan. Matul. Lolo maul kan mo mla adra oles ma adra Bangladesh. Memkat na mo murtit. Bako sa bebilay kaya kita asap edel. Gutmok waya elementary school. Aso hindi nga siya masubra. Oy.
maliot, sub malol. Sub likara, ora ma, ora sense. Agumda sungilin, imratukol, sports maklot tu tinang amda sa sports lagi kasente tam girel ada tam sisi ab. Hindi gumda sung YLL sil sa to mesra tegi del sil was ngara kada dasu mogi tigal ngalke der mula ikel activities el mosib itrigal misel by the time el top dangal ka 8th grade. Akmal na sa singirela was inna momdu ngara emdu maleot emdu marul ay ke mardil ak namo momdu ay kel guk urire ardil mang imuratol gumda sugil wase sel silsa oy elal silsa angayas ka gumesen tilgi bu kan nomring retira ak mala program retil wase na komru irtial sis en wayal koram lomo meu de tla tigal merre retira wa ko basang di la gumesen sel tegi del besen ministry maria hearing rir eli angayas ka gup na morsi magumesen ngwadim na kakurak mo siungen matretele la obisa ngayas regal merkurap makmalom das wasin lagi rete lo mesa umurya history la youth there belau Yeah. merura la 1986 gagi del tamir mangsa under dori mo kotul moseneto uli ala amle kotul youth there apulur belau 1986 amlaringa apulur esa March March 26, 20. Selta mga kakabandor. Matiang aring video mi. Tape. Yak mo mesa. Ako mes dirgal ngal kra ali the first grade mga souls mga itak what yam ela kakmombludas tira lang ara ugi markrela. So kan musik tire kasi mesa gi imo community mlaria aldu ngaria blungor ngaria klol magmam rar magigre maklum kama rubah pagi gimlor mur tra kurang esa kalau mesingi wase what community ng esan make together yang umes ang lagi kara reser ngaring lamle ngara 3 4 years old kita ela memory ang lagi kal dak lo besa kita memory ra ngira makosing kira del momes ra hindi momes in more than mera community gitu loh sih igang wangara atara imut problem al wangara ngi mal makasay imuratukol kumesingi ko sendil lagi to taw las mo Hindi ka nakausin mo sa datil alta, may ganito email telayan. Ada kata kesan. Sir kabeno ng isa ada 7,000. Hindi ka liyo na number. Kamu. Yeah, nga tita story nga uro na bang guame. So lang gimle giramel transact tara reor. I think it has to do with some kind of money transaction So lang gardelak mo si I'm sorry, Palau is closed. It's holiday. Tiga anak mo si holiday. Why ka holiday ra guame, dia ka holiday ra Amerikil, holiday ra Palau. Yang gartara dilak mo si Youth Day. Manggardi na it's youth day, matamok makarugo or. Mga koram daw, feel badak mo si. But tell you think, mal koral, adya ka bulgul tukor tigal. To them, it's nonsense. Tiga nga celebrate tarwa, silsarwa Washington, marwa Martin Luther King. Thanksgiving, egida youth day to or. Mga koram daw ko da chos rangak. Dilak mlame, nga kirbelawak ma si, wait a minute. Tirige by aluwid. Kadara aluwid. And then garang like I say, youth a future gid. Agum daswa may singra al time al program mo ra youth. Giren mo beto ka gymnasium gid. Like you say, beto ka gid sports di physically dem itut. Giren del midra del exercise mur tengarnya. Tirige le professional ngarsil gym Kora olong short tiga gid buige at the same time ay sa tira maral nutrition. Arbuiga gukti mosong le et murgel mara abrabang ngarang olbudigi mar sodar mulang malnutritious. Alo bang aramur tra sugal. Hindi ka nutrition ringi. Mang sige. Hindi ka control ringi. Hindi ka control. And number 2 kami rubak. I will talk about this at several time.
Girelang nga School of Etiquette. Etiquette mo sel o mitraad, bagara nga mitringi, nga gire matmuringi. Mas kumang kamara restaurant de o mungureng ngaral oli ang tao da morge gigi ma o mobile ang wangarang ma aklam dele ma o marara buay girela ang lagay del mamdu adra buay. Atukor belaw mortira mas ang kahman luura blin. May say. May say. Oo. Lang nga reseptam ni Mr. Arbuil kuradi ngimal tilora makamadal may. Aga irira watya nga masubligira solo del metira. Ako di tetela ole marabuay maklek makitrawes. Was itigat tum narabliri may that di. You know what I'm saying? Mengirel nga niya gagi del etiquette school. Ma arang lagi daral mo makol adet drodawal ad. Wala siya bal. Wala siya bal. Adi magikarel di 1 years old may karato sa kartid line up marahil so lang ya ang kasyabal sa lumira school tirogo ya clean school. Tamo bend down oba tar el marat el telulaol. Mang yegidia etiquette girad el mashub. Sedang ala school ko magikarel tanga ko kirir clean up el alsits. I say. Kung maging nga savior, agim nila say. Bilang nga public works, ma'am, rotate. Sirba tayo mga ka, mo, tiral times, mo clean na bathroom, aksak may, kaul meredrat public work. Nga ramat talaga ka diyo pakakalmura bathroom. Di flush at irar school. Oo, Sel lublay clean na sel Why say na Nga nga ulmakti mo clean na bench. Di sige ako gi marurung el al time ging ko plan ngi. Pial man lamalo da. Ano odol man bigi. Totally disconnected. Sel bodol da sangare. Ito asi kami mal old school. Mr. Winter to the recommendation ri ito singin ATT syndrome. You know? Al time magim na put together a senior citizens program. El agim marar abelaw lo trani. Misige da idea sir kama. Abek retirees o ngirma. Ano yawan dollar amand out of his retirement check. Bulgula sa ro kul retirees sir bela masuaw do. El al time every retiree sa ngani income martir. Hindi kal ina. Hindi kal ina full multi reserve retirees raw. Imol nga sorak mutruwata. Isikmal nga song sa mukulela ka tingin. Di sumo ko tubili ang dalarin, di akal saan matumalak lang araw. Bayrulak lang araw mo. What yagi del yudde. For example, tigi del yudde. After 1 year, 5,000 retirees, alam mo na awan dala, after 1 year, 60,000. 5 times 12. Why say? Ma 60,000 let's say, mari o mga us. Arangal 1 week masubon mangaus. Ang Civil Association of Retirees, laharaw ranggel mo sis akaratir. Nangari do din made you know. Makadukok tiki dilo ng siya tikal ngal gel gome sa government tiki da mar murtru eh. Dia ka malus leader mo clone other el atay. Dia ka mo odra nga ka remember nga ramong nga nga skura misenti. Ingin kel antira silves. Ang arto ka clean mas sister ni. El Maldi Valentin mo nga sir tilos aklang loy ka mo mga usul interesting sila obong ban mo masar mo bra. Di alam no adam la mo manigil kita ang dingwa adal ngulbe. Magesi let's chip in. Mang di wa gagit program ra social security marang. Also kung mayud der alsis ospera marulas raiksang ngospera marula biska ngospera mga sa suwalo ngospera nga rang tamir titirgal kuk muduol adra buay rule what the senior citizens and more nga certain for like a week kada oto daw legal dulungud ilko di kami ro ko at least kada no hospital ticket nga sewlen ang mga raklak maldigal makarakat maudo ga awan na bingil sige kita kung taso ay gala ka dalilin mo imol adron packets hindi ako wala uro tiyak siya dal kukti ela ka tabay ngarbela manara ada siya bal misak ng gito yakyo you know el mo itaptok do ada ano nga sa detin mo at Taiwan mo yakyo diyan ka na makita ide
Hindi tirgal kuk soril mo ra tirgal soril mga usaswal, tirgal soril other bela. Hindi akan sa mental harar Peter po akunta sa igegi del baby ra program ra. Senior citizens igegi molat kasi tiyan adalil mo kadabran mo to. Yung mas medal digil mo guro ra ngaligid. At least tigdang maarala aluud o ngara ngaram langoy mloy galangaram yujum. Hindi akan makita adram yujum alcohol kaule. A senior citizens sa ara aluud may kumasukar sa silto ko mga nandi. Ala ka dabo ri siya akum daswen. Gura dia kalungin na di nga ka al niya sa yude. Edereng spulu kasi kung dia kalungin kris mo klar ada tiya hani de tiya tarrakan. Lumlegi na din badali Mungwar mo ko hindi nga rabak burner. Di sel mo temer kita magisil mo ka totoo de nga maraming hindi mla ka. Kadiri really just because somebody really. Dia ka kol omdas wa sige da agummes atletele la organization rablu government mablu magil sila ikalbek state mahamnet do tanglira ngaramong was ngigil activities do rule kami di ko mutmag waya sewa undo ka mlamo dia kala ko mesra ko agay sa ngaw celebration ra liberation day bangku kamamar babal daw may ka ngigil kuksil sa kamamar ki mutmag ngaring yang loy ngari alitak ngari iga klol may igegida kumeseng mral mo dia ke Jackson. Igal activities rigir elang at imral ko ibor national level. Klon ngal mel waya OBF my god. Ito ka sel gukti gidel. Sel integrity rigid as a group wa adang ngayon adablilyo adang esa. El gukti gidet makal. El sukol kat makal el milil kat makal igam direk na mo dia ka let's say abril o milil waya Ruang SR. Ang SR famous mura sil skoyang aklel ngarat kulata pag SR. El blil o milil. O misil ngaria kulata ngaria o moral me siya sil bus ngayon more say ngaria ngaklo. Sil ko pa tulungan ngi. Alu ngaria litak lumaria skoyang Oh, lumara skoyang. Ela to meseng mo ila ko na mo dia ke. Hindi ko ngel mo. Sa mo dia community together. O elen atia el terabul adam na sois brigid. Magdande bay kadabay masang lo mesa a cellphone ay kal activities sa restaurant lulan idiga the concentrator kita ako si imat ko bumesir ngi sera ngani take the program sen mo all to sige da mal water blue na del tela me uldar traga kadam len na East Asia mam na Papua me ako si sige da lang lo ay gigidel sel oil kengar git raset ni nakal modob al merela Hindi alam kung may singing lamdo ba? Kamano ko ikang koratay up tele tingin nga senior citizen sa mga youth Naklot kia tara tripak no rayap so lang nga ringa ola Johannes Dingel ligig dila ka kagurol atraban del teruma. O teklik mas durung gel tara apuy ke teklida bodo lunch mo si dia kan game asang masingra. Tigyan nga selo sakra youth el prepare tir mura ayap day makmase brother tiang ko diri ga summer time mo se brother ko ay saraw ay garogul village elang prepare 1 year advance ayap day 1 year in advance matamloy ke tigan makol adal nga say para maas maruwa ka nga sale make sure maging loy ga dia kal repta alubeng mauwidrak the real genuine yapis culture matriga nga if you ako misit mo sa tuwaya gardens of the culture. Meantime, and keep the youth to focus on culture tir, less outside influence. Maulayap tiya na mo raka maraka tabong, seloloy kang it's precisely, genuinely, ngligir customer tir. Mal makamantay kay loy tiyan lahat. Oy, sen ligir saan, uli sa kamangat. Like all village magis. Diyan di ko may siningira. Ako na may siningira kasus. Mani tirgal ibugira brula mo nga niya television program tira guaman. Limlo record tiyan. Yeah, victorious pala na tlelboy ka. Interesting lang. Ako maswa brula amlaro uriya cultural dera Pacific Rockies. Iti lagi del baklaw na dil trum eti or clear mga nang
Esel brul aben milsang o kader rak ram lame mo brul aben mesare. Oh, I see. Okay. Oh. Isa ngarele multa tuli di kalom kader ka. Maldiak. Di brul sel lo. Betiang sila ngara mo ko ra mo oh my god. Elang edal. Seloral met serious am diri brul ni to brul for somebody di kaloro rin mergit. Makumesin git tiram akwase man. Kita no dia ka cultural dergit. Ano ani di kay kita le di del bol diakal ko bakal mura mal ngaramo. Interesting. Siya may subject. Naka ako rin sa kumir elig ko mo tatsara. Abajet tergida may di sila. El bude ma ay di set. Mang nga kamno ra Facebook em sa hook notice ra ka rin. Court, justice system rebelo. Mang tialo tumtumir niya close government ru asing maluto ka udo mga ra. Adiakale sabi ngel tapsuleng. Ila obra ka kanile obomola ra birth certificate rao enta aklu. Obomola ra ade certificate rao menta aklu. Obo il in 75 dala. Alam na mo, you know, omola form man 75 dala, omola ra form ra il. Tingali market rigid. You know, filing fee 150 dala, small claim of 50 dala. Delivery 15 mo 60. Tiyan government bukod el buiram na memo. Hindi mo netil ang araw doon din roko na 10%. Tingali gito lang as apalasin mergidan mo. Hindi ka madang liselt. Hindi ako Sa proposal na wala sa autodira at olbi ako law. Sa niya presidente Morasin. Tamlam ko dir. Pero senti, ang abal ko lang kasi taon siya lang sa autodira tao doon. Yar other nga small claim to bula. Aso makakamaara small claim may tiyan nga rababal gargaril dimletil ang araw dudir marogul to kaya amalara $50 ka. Hindi ka tapos ko laro kulto ko tiyan luluma ko mesirnging. Maran mo ko ra ngarinya siya nga to koy margek pudel marangalik. Margek pudel margek alsel or something. Bakora mo makitar mo ko ra system tial bingela klangar rablu bela mal betalos. Hindi ka adal tilgim mo kita nandira adal ako mesir siya si hindi ka imol adal or bira kululaw ko otto dia la alwasi. Kada makaranga iruling gel nga isin nga tanam mo dia kal $14. You know, tika asibil afford ringi dia ko ngendi. Akmo adu rawan ra angal bela umna nga bar del may. Hindi rin nga $14 California. Hindi omora Europe nga $3. Langguk titil uli langguk plurir. Kira omora sa aldo o dero talakrak munta. Hindi ako na sistema luwas esi. Ereng asuma aktual kumpanya musim bisel by the time nga rata ng 14. Ya, government appropriate daw to subsidize sa 14. Bolsa bira adal nangaligir mga ungil breakfast ra tutaw moras ko so a healthy food is a healthy mind makora masarong sel ikakaro sura akabalmen tergida marang arbabal ada mauldo swir parang ariol ada marbabul ma arbukti you know lang kumakara something kumda sa atabela ro ko girilom das. El hace el bolo siga ududira senior citizen. Sen 480. Se equivalent to like $70 a month. Oy se 480. Na si $40 a month. Dividing into 12 months. And ringilud swal. Ringilud swal ja. Kaya gid maedel buil dilo ringiar adra. Olbin mar. Siya lang araw dudir. Don't forget. Tidim na get elected, tidim na di ang arod mga araw dudir na 10%. Ako na marar mo ko Ngaram mo marka araw sa priority. Sila ka utian masada na business priority ma.
youth priority, government ko ngarap priority. Equality, kamu ko na, sira, gusto na ka confused. Baka nga, government ito para siringin mo na mabulya ka. Diyan ko sumer tiyal tokol ba sitin ka. Agad ron wa siya mil bisira mga win tiyal gargarila. Yan makita mo sirira. Hindi ako te self for area lulubal mrula nandi ar tiyal tax dal mang tegi de lo malay el refund na tax rata sin last week 2 weeks ago amal masarong ko ringi le sel kumisa sel line sin ang reklam say sel line na mo ko tegi del besel one star ya makmaral me so kal aksidente na suasi tikal adam lo malaw dudil ay ka dudil kalmen tangilaw spe el one year ela un mestrio se bolungilan mi e ko kultim ta mo tawre mo spend at la club sem dala so ngara kapalmen el mo malati alududil lingilu kapalmen in the first place makwesto na ko mal simple tos pa ka masen sige tim ngail send mo account tirabang malu tim A to Z ngara sabihin mo electra dudil ako mesengin Well, siya nga mo, siya nalukot mo niya, online na everything. Hindi ko, nakamenta mo, wala ko na muna yung gidir, wasi. Arwa pechik na mo yung marukulto ko, yung social security, dil online. Disel mo na political refund. Ito mo, Margit. mo tawre rin Ito mo, Margit. Bro, sa kanila ng sandwich, siya na dudit. It's interesting, wasi. Pero naman na, bitok mo, mandas, hindi ka nagargit, kran mo, kung hindi mo na subject to tiksi mga kaya gigitak si bite to ko Jackson hindi ako na kam ko all tawag desuyo Yeah, nga ka. Okporal to ko'y mangbut ng arnga gagidele omros ludo, da gagidel for eri. Marali, just direct deposit. Trigibel say ba alu, ma-congestion na alu, alu ba di mail. Nga ka, akan maragwam sila temela, kami mga liya, Governor Joe Ada. Joe Ada, Esil time emle buma economy, matamla harabal sila kwa me, alis nga claim nila 60 million na di milil. Patok mo say, Joe, what are you going to do with it? Manggo na tanak mo say, hey, it belongs to the taxpayer. I'm going to give it back to them. Manggo na kamli receive ako di kara. Amel, amle 1,500. Kaya clear mo drop to do this. Sige. Manggo na win the next round of election. Ara dim long sukat sikat tiramel. Wasi. Yung mga tatlo ko yung kaya nga yan malungir masir mas to tatel begini alam mo. Kahalik ngamle testify Mas kalas testify eli tial bill 12-2 kinal ko PFS Ministry of Interior mga ngaringi otiagi de sokal dulit yang mal merenga sulela senator Nakamura Chico Nakamura yung Florida Senate chairman na JGA meng conduct hearing and invite ra o buhay makamam o especially nga ma dia sa tingin mo mo se ma I mean mang asil ko ram na temilang ko kasi amdo hindi trigal terror ministers for the first time sara hearing mal soakalin TBS el Congress el invite ra ano tal adal government halungil mal mar ada government amle ministers magamaman lo trigal senator samlario germam esegi no latak was betadim na se TV was indiak tia do swal to koy gredel mom suberni o mesringi nas MLD kukti ngwa imolo sa ministry me bukwa telgibringi kukut PFS o ngungil to ko ako na sa ko si tiagi del malaw do swira maklo to tel malo ni tigal besa kongreso singiri mo mo meringil sel kuktil gemiu di gemiu ada dua ada long liu sel lo mes laikal mo korrak intir gagi ngara government invite ra ngara executive branch me yar ada luat ya ang imona to gumes ringil se sum kad motma inga se el mo du ang ngilul das lendri ngari apa ab to kol ngara lu mal ngari lom slola ngari experience ti mang sel gumes ringil o itiagi del el to mesra organization na government
en cloud-tutler ang pol sumtimo organize ang hindi lobby sa government muan mal tun ministry giri lo mesel mem sang kasi ngara ko relationship ngin mo legal paper office mamora a salary ar may rogul el tretelele abo da ka sibel gut maklitiak sibil mo gut mo kultel government leng elang ay ka last 3 years ito pre-organize ngi di kita matanggal wase beto ka termal ngari ba ministry di tela tri matanggal adangi mon ministry so sel tangal me do mesel ika nga mo matanggal wase ay ka kat marat makaluror ibang raw tu dirar me mention ra wa desko di mal nakamla inbal organization na government gir desko di ta se nguselo imol lo bisas tiang ngara ureren telau duden ngarangar alel tial government ro gir egu ngara relationship ringin mo ikal pepina government agum das se kita imora to ko se gedo gut maklileng alage tial government kita das mulmul mulwaisi to ka problem se ngatara mal cloud to tel toumi ko mangel wase dia ka imolobis ra keisa ra pulu belau dia ka economic office development office ma dia ka economist dia ka imol bulum na mo tiang karat madarangin million dia ka a single economist ringi another thing 3 or 4 another thing akaktibol mo kasi tel ka metrik nga investment arm ringi moise rogul government terbulat nga investment arm tiri na diak imol ministry at batayuang batawam digel mangit dulu nga kita trap nat stata sovereign fund tiri Moise. e magigiyaw do al sel Lo tu dice le cold card nga sige yang interesting. Triste temna mo uli. Why say? Triste at ikom na teka lidra. Uspera buhay share out I say mang giledir mo support ra ideal was ngidin ngarang. No uspera gidir ra public hearing. Ingum na adra buhay direk nga direk blame na adra buhay. Hindi ako bomdo mo no all tao de suiri yung rower. Mansum ko amrumeng sa away gilir. To ko mat maklimim suba subli ba mo all tao de suiri mo lungil bula bulu de kera. alu ba mo aral la basan gid mol mo testify itiagi da giwol du ri Arngi tigil hecklers dit mo di ol di gilel why say nga democracy anyway nga ka akana aktun agun ba sa trigi ber chegidele hero nga kamiu anyway nga I come from the private sector especially finance ma economics before otobdia udaswa the first thing you do mas tigida economic analysis it's going to cost us Republic of Palau taxpayers how many thousands of dollars how many people are going to be employed ang nga qualification er tir Nga ka da achieve ringi. nga nga benefit til mo other belaw mga you know they call them a SWOT analysis strength weakness opportunity and threats giremal marada mo blak taklaw de swir nga kamla tara hearing ra karagwam so lang tama masada atara igang enggal ada mo nga microphone ek mase the miwa insult intelligence nga lenga ka smart al ade me egmi mga bulungan nga lendia ka baska economic analysis tialul das how many employment ringi matilal ada mo dos tir mang I can make an intelligent decision. Loko di maloko maloko tial bill kami ulang song sa legislative findings ringi. Ako na sige dan missing. And of course Chico is a good lawyer and maybe that's one thing that if I was in his shoes I would have done. Again I come from the private sector. And direct na propose ay siguro traut malubak propose sa investment mura client na mystery analysis exactly nga impact ringi nga threat ma challenges silbong arak mo oh wait a minute the several vulnerable tiamal high risk irek alubeng nga ringi a chance nga okay I'll take the risk legam lang ka complete analysis sige ko mdas giri ruling Ako rin sir kumiu ya siklo kya ringi kung kores sila ng do Belar bulan nama mungkin wah setiknya untuk suara mereka, mesti untuk suara kongres, mesti untuk suara ada belum. Ini gol tal morning ati, tril lundas we. Arum tera presiden tu di adam gini soril toy, ma arum tera kongres.
Mengkon awal lolu tergi del morsel dom da suri wasi. Asum soda imol to el bulu ya dol tao dus bedri. Dia ko mrul momol ol tao dia men dia kamalom sama. Di segit. Dia belum regal time to the insult the integrity ada bela. Jadi irulio sin tigil mo ko ador gitu si. Pon mo klar min di mo to karulio. Berkakli amol bin natin ay hindi ikaw. Okay, kaya mo na lightning hours mo palit papas ka. Okay. 3 minutes ra. Nga ka ulmes sa ay agidele YouTube yang ble live leng trigal le guk adra huriping ngara Hague. Amla murulya protester tileng temla arrestra former presidente oy. Mang ulak mo ko tiyang sel the member agidel international organizations yang hungil but at some time it's el backfire. Kami sanggil adal mal ngara sovereign nation ngara bulwale et mol ngul mel mol mora trial. Amang Kabulmentary riyang ilun mustrir. seguida ko misringi lenggel vice president om tutra ba Marcos. Possibly next president. Oy, manggore la sektor bela am libas ringi mangwa tamal mo. Ay say hindi point rak mas seguida careful la kadamol di wise tuk mel ngwa almul maral. Exactly. Hindi ako tokol belo la ba. Por kaya askogin la maral bebe. Oy. Seguida ko la ni nga ke sulang. Hindi nga ang Kausschakl imurato ko bodo mokr gidel gidel akmal lo mdas wingil was igal bayar gidel igal Hamlet el kabulment gidel chiefs may amal mal inactive malak malom das was ila why for example kami ngayaw silver ko kadang mas ngari bayar kami ila adang berlad ya kabar tir mumru bayar kama may gidel bayar amal gen got mokra igal Hamlet igal bulu mor esa ngari awang raus ngurwik ma gidel uspe gidel mo community center mal igal el morngi ada dura de long letra to bulu may igal kamali rigid ada dura mar igal de ngayas mar baklulat Milisi, oy kita na mo magasay, maimura to ko lang ako sing la, oy tigil ada ngara outside, oy ada esal ngartiang. Kedruli sa sukum kupmal digan, mo on di bertikmi ngartiang, kita ngarte kita ngarasu. Oh, hindi ko na susigi del community spirit, community organization, feeling. Kiren katmok loya ka organization. Kiren ka why kita organize. Ari ar merede isel bo klible Oy mam sige mo klible nga yang el tamang sa kloba. Kumesringin elang amalingo katraman MCC, kumesringin maran mom itu. Lim na mo diakal gigit igal Hamlet gigit lim tara problem ka magasay. Hindi ka mo meso sa magarar elang magasay, hindi diakal malo tial tulongole law adrigit maktial klibe law git. Malak malom daso se tigaruba gili lungi lom daso. El comandante sengaringia next week mo hearing sel el tokora suga ngarada was el sugum la molla el sugum ngilta adro ya ablay ma sel ko sel blue e mo challenge record se mo ulam abol mitut en hara 20,000 e hara expense la sel bita se gida moringira next week at Tuesday tigida masar belaw na tulong to ngi mag gul belaw release kita udah selama to bol do bergi ding as oi segi de lang se example ratial organization na kloba ka apalum akabli mai kang luaya plano pri diga se lo tur clear selbol nga cloud to makla rusa uldas gam ara korte selbol mereka mal mula ronglet pri mi wa to aktom das tiang magras bedel el rulira mora igel dule da igel Hamlet sal blura sal bela umasa sumundal ngot mokul say we might as well forget the tial ako di kami tama telang actually worry askum tell council of chiefs amo make a final decision and all of them a vote ranggal adel me lobaduy
So lang hindi, let's say, several of them are biased. Nga family feud tritigal for many years. Mga di itirir ngal no matter what. Kada matamala. So I think kung namo kinila nga parte sa lag masi. Kami was ko mga conflict kami di kami will recuse yourself. Like dan nga let's face the truth. Nga ancient feud ra adi ilbidia nga lagila taangal ubing bilgodira nga rolel mo adam. Yang nga ruba ka nga council decide ra fate ka kamaday. Kamaday asel justice anam sulda. Hindi ka justice na Sige da, careful rin ilang, alaking, tiyang nga di repeat the same mistake, if not aggravate the problem even worse. Di sila akli ng subo masya ablaya tutkiya masa tutkiya mura rubak. Ya rubak ako ngeri. Isegi den gegi den namro. Mal sugo maada mo challenge ring mo mura ko. Isegi se bolo. Se assuming lo se proper omlut kan mas proper ngera rubak. Sige na proper the keyword. Di kan di kumada se elar maas betakaw to grado ng liro marubak. Mung sige na assumption. Hindi ako maraming brand. Get ruli lo se dia sa sugo mga klaw adar tigal melil. Especially tigal sa south. Recuse themselves. Gama se guk ngaria mondar ngi ma ga adal ngi. Gama se dia. Yeah. Gilmo oroid. I say. Hindi ang tingin rubak ang girin ditin basta dortin di ko kasi nigal si ismodim topan mura ka rin. Maka tiagi daw ko lightning ada. Eli tara ko tel club gul adal belawa. Nos mera Taiwan ito wan. Makora do okrab lige balat kengil. Former minister, former governor, Former civil staff. and Brother Sports Belaw, you know, his 1 minute, so many things have done accomplished at Siaklang. Direk na ba pension fund? Ada, rubak rablilyo, malaster beldo, bertial lang. Me protect na to ko siya. Siya, lasted. So kung nasan ko lasted public presentation rin, nung ko tinadong ko rin misadra wasang giredro rega bertial. Rubak rablilyo. Akti ko mo meseringi was kita namo maklola. Hindi nak-expect rin hindi nak-expect rin wise. You know, mamlo na ko ra complemental wall ko ra. They gave him a showers of blessing. Sil wangil nga wabla adel me ya fire truck marukul to kam airport wal ko ra. To me that's a showers of blessing. Tamlur wala. Mang direk ko ra di nakamle teammate rin Jackson ra gimgaril buhi. I see. Gimle team ra miyon selterong. But he's been a nice guy all along. Adrabuay neutral oral mora. All his life ra to the tactical most experience adra kalme. Aigel du lolap. Bring lang ulo mga ayo experience edel download cell. Marap true makti o urang ra ungil. Kung tangaten mora ng ligel rangal ng dire kam lama da sister raw. Urang mas ulgo makabalment tukot makliya ungil kamdil. Ebo de sa ulbong ring karuba kay. Bring lang ul kadam lami sa tara ako to mamsisi tangala. Ablur welaw mak kumtirat tiar mamtere tiar live. I wish you guys the best. Ilgen mo mura. Anu makora nga Game naman. akmelu sama melu sikira to tikal mo taklil belum nama dar asak lara. Kalau mamda sungil was lak magara elang sugumak mo saudara aigel du ngi magel experience ngi leng direk akpo sel buku mesingi direk mo pasar ko ngi mo kasaka to. Tingali at ko ram digel mora alwaseng teknokrat. Teknokrat dirigel el adang ara complement mal mo teket mo mga school madu ma experience tit amal mo to korar bekla itu mortiang inge ko mesingi asebel eso frase ko naswi highest technocrat bel At this time. di nakal por president malubeliga inga segi del second level mortikel top government mal nga sire nga igel la rule contribute merbela Agi ko na di puy kay kide mal bringas suluk mo sa tune in. Di ka kalo mutun malmol lo ring ara will
weekend din mo na yun belaw. Nakadi mo alam drugs. Then tumilyak lang ara kami. Malkla kada ba belaw. I have to say that. May ikaw masilbit sa di.